Wel, da ni yma yn nghanolfan Ymarfer yn Rygbi Cymru yn Eirias Park yn cael dipyn o ymarferion ar gyfer paratoi ar gyfer y daith eleni. Started off with a small presentation this morning just about how to walk, really. I know it sounds stupid, but how to walk the gait cycle, what muscles you're required to do that. So a little bit of theory behind what we were doing in the gym. Diolch i'r WRU a Rygbi Gogledd Cymru. Da ni wedi cael y cyfle i ddod yma bore yma i Bar Curias i gael chydig bach o hyfforddiant a tips ar gyfer y walk. A mae rhaid i fi ddweud mae'n hynod o ddefnyddiol hyd yn hyn. A mae falch cael cyngor proffesiynol so chwarae teg i'r boys. Dwi'n meddwl wneud y helpu'n fawr ar gyfer y walk. Yn barod o fan wrth wneud rhai ar ymarferion, yn gallu gweld bod be maen nhw'n ddweud yn iawn yn wir. So yn gweld y muscles oedden nhw'n sôn amdano fo yn cael ei gweithio. The aerobic testing will give them scores that they can then work off in their training. Just make sure they're doing the right thing at the right time. So they've got their plans, they know now, hopefully, what to do, when to do it and how to do it. O'n i'n gwybod dipyn o'r bit amdan beddita a hyn y blaen a chydig o'r basic stretches, ond maen nhw wedi mynd efo mwy o ddymder os lici di a wrth gwrs mae'n e technique i wneud y stretches ma ac nes i ffeindio'n hun yn dysgu dipyn wrth i greu nhw hefyd. Oedd rhai o'r ymarferion oedd ni'n gwneud reit boenus, ond mae'n siŵr am bod ni ddim wedi arfer i gwneud nhw. Mwyaf bydd yn ni'n gwneud nhw, gobeithio oedden nhw'n mynd yn haws ac yn galluogi ni fod yn gallu paratoi well ar gyfer y daith. Blwyddyn diwethaf nes i gerdded 28 milltir y hanner a deg gwir o'n wedi paratoi dim ar ei gyfer o. Oedd y cerdded ei hun yn iawn tan tua'r 3-4 milltir ola. Felly tro yma dwi'n gobeithio byddai paratoi'n well a mae beth yn wedi ddysgu heddiw yn mynd i wneud loads o wahaniaeth, fi'n siŵr. Part of what we talked about as well today was a little bit about psychology of it, of working as a team. As we are at RGC as a rugby team, they're a team of walkers and actually relying on each other. Some guys are more experienced than others. It's leaning on each other at the right times and being the team and actually coexisting. If they do that well, hopefully we'll take away some what we've done today. Then in terms of perseverance, I'll be able to get to the end, you should find that a little bit easier and that team cohesion should make a big difference.